Ese waruzi ko nyuma y'igwa rya Goma guverinoma ya Kinshasa iticaye ubusa? Ubu hari umugambi mushya mu bikanda ukomeye cyane urimo gucurirwa mu ibanga. Kinshasa n'abambari bayo biyemeje guhindura Minembwe mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo ibirindiro bishya bizakoreshwa mu kugaba ibitero byeruye ku Rwanda. Ibisi bihuha ni amakuru afite gihamya ishingiye ku ngendo z'ingabo n'intwaro ziremereye zikomeje kwisuka muri kariya gace. Niki kishe inyuma y'uyu mugambi n'indi uri gufasha Kinshasa muri ubugambanyi? Komeza ukurikira iyi nkuru kugeza ku musozo kuko tugiye kugucukumburira byose umenye ukuri kwimbitse. Nshuti bakunzi bacu ba Pilot News TV tubageza amakuru agiye atandukanye tubahaye ikaze. Muri nkuru yacu uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kureba uburyo isura y'intambara yahindutse nyuma yaho umujyi wa Goma ufatiwe n'uburyo Perezida Felix Tshisekedi n'inshuti ze barimo gushaka urundi rugamba rushya mu majyepfo. Niba ubwa mbere dukurikiye kora subscribe ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru yacu agezweho kanashukumbuye buri gihe. Reka duhere ku ishingiro ry'ibi byose. Ugufatwa k'umujyi wa Goma mu kwezi kwa mbere 2025 ntabwo kwari ugutsindwa koroheje ku rugamba rwa gisirikare ku ruhande rwa Kinshasa, oya rwose ryabaye ishyano n'igisebo gikomeye cyane cyashyize hanze intege nke n'ukwibeshya k'umugambi wa gisirikare wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu burasirazuba bwa Kongo. Reka tubisobanure neza kugira ngo wumve uburemere bwabyo. Tshisekedi yari yarubatse ihuriro ry'ingabo rikomeye cyane, yizeye ko nta cyari koma mu nkokora. Iri huriro ryari rigizwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, rikaba ryari rishyigikiwe n'ingabo z'u Burundi zoherejwe gufasha, harimo kandi abacancura b'abanyamahanga ndetse n'umutwe wa FDL ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Uyu mutwe ukaba uterwa inkunga na Kinshasa. Uretse ibyo hari n'imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo yise Wazalendo, hiyongeraho n'ingabo zoherejwe n'umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika izwi nka SAMIDRC, yari igizwe n'ingabo za Afurika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania, dore ko ibindi bihugu byanze kohereza ingabo. Aba bose rero bari bahurijwe hamwe bafite intwaro ziremereye, ariko byarangiye bananiwe kurinda no kugumana umujyi ufite akamaro kanini cyane muri kariya karere ari umujyi wa Goma. Umugambi wa Kinshasa warumvikanaga neza cyane mbere y'icyo gihe. Bashakaga gukusanya imbaraga nyinshi z'intwaro kugira ngo basenye burundu ihuriro rya AFC M23 ryarikomeje kubazengereza. Barabasunitse rero basubira inyuma bagana ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, maze nyuma yaho bahindura urugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo, igikoresho cyo gushyira igitutu cya politiki n'icya gisirikare kuri leta y'u Rwanda. Nyamara nubwo bari bararunze intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse bakishingikiriza cyane ku mitwe itwaje intwaro bakorana nayo, umugambi wose warasenyutse uhinduka imfabusa. Ubu noneho nyuma yo gukubitwa inshuro igoma ibintu byahinduye isura. Dukurikije amakuru yizewe yakuwe mu iperereza ryakozwe n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye, ibikorwa by'ingabo za Kongo, ingabo z'u Burundi ndetse n'umutwe wa FDLR byamaze guhindura icyerekezo. Ubu bamaze kwimura urugamba barwerekeza mu majyepfo bagana mu misozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahazwi nko muri Plateau cyangwa mu misozi miremire. Intego nshya iri imbere yabo yagaragaye ni agace ka Minembwe. Reka nkwibutse ko badafata Minembwe nk'urugamba rwo kwigarurira agace gasanzwe, oya, bashaka guhindura Minembwe ibirindiro bikuru kugira ngo batangire imikoranire n'ibikorwa bishya bya gisirikare bigamije kugaba ibitero ku Rwanda. Ubu ni ubugambanyi buri gukorwa mu buryo bweruye. Kugira ngo mwumve ko ibi atari amagambo gusa, reka mbagezeho amakuru y'ibikorwa byabaye vuba. Ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa gatandatu, batayo y'ingabo za FARDC iherekejwe n'abacancura b'abanyamahanga bagera kuri 6 bavuye mu mujyi wa Baraka. Bari batwawe n'amakamyo ya gisirikare agera ku 8 berekeza ahazwi nka Point Zero. Intego yabo yari imwe gusa, kongera imbaraga mu birindiro byabo kugira ngo bategure igitero gikomeye mu gace ka Minembwe. Urujya n'uruza rwaje kongererwa imbaraga zikomeye n'ingabo z'u Burundi zizwi nka FDNB.
amakamyo 15 ya gisirikare atwaye abasirikare yambuza umupaka yinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo anyuze ku kiraro cya Nyamoma gihuza ibihugu byombi hejuru y'umugezi wa Ruzizi. Muri aya makamyo 15 amakamyo 7 yerekeje mu gace ka Ruberizi naho andi 8 akomeza urugendo agana mu gace ka Runingo. Biteganyijwe ko aba basirikare bazakomeza urugendo rwabo banyuze ibijombo kugira ngo bagere kuri Point Zero twavuze haruguru. Irigimurwa ry'ingabo n'intwaro ni ikimenyetso cy'akaga gakomeye cyane. Birerekana neza ko nyuma yo kunanirwa gutsinda AFC M23 mu nkengero za Goma, leta ya Kinshasa ifatanyije na Gitega bashaka gufungura urundi rugamba rushya mu majyepfo. Bafite intego yo kwigarurira imisozi miremire ya Minembwe kuko imiterere y'ako gace ihingabo zose zahigarura ubushobozi bwo kureba kure mu buryo bw'ingamba za gisirikare. Bakabona uburyo bwo kwirinda no kubona inzira zishoboka zabageza ku mupaka w'uburengerazuba bw'u Rwanda. Birakwiye ko twinjira mu mizi y'impamvu Minembwe ari agace gakomeye. Akamaro ka Minembwe ntiwagahera gusa ku miterere yaho ya gisirikare cyangwa imisozi yaho. Minembwe ni wabo w'Abanyamurenge kuva mu mateka ya kera. Abanyamurenge ni umuryango w'Abatutsi b'Abanyekongo batunzwe ahanini n'ubworozi bw'inka. Kubaho kwabo muri Kivu y'Amajyepfo bimaze ibinyejana n'ibinyejana, babayeho mu bisekuruza byinshi. Ariko ikibabaje nuko ubwenegihugu bwabo n'inkomoko yabo byakomeje kugirwa igikoresho cya politike n'abayobozi ba Kongo mu bihe bitandukanye. Mu myaka myinshi ishize Abanyamurenge bagiye bahabwa amazina mabi nkaho ari abanyamahanga cyangwa ibikoresho by'u Rwanda. Aya ni amagambo akomeye kandi ateye akaga yagiye akoreshwa kugira ngo hatangwe urwaho n'impamvu zo kubatoteza, kubanyaga inka zabo ari nawo umutungo wabo w'ibanze, kubamenesha mu byabo ndetse no kubakorera ubwicanyi ndengakamere. Kubera ko leta yari ifite inshingano zo kubarinda yananiwe kubikora cyangwa ikabyihunza ku bushake, havutse umutwe witwaje intwaro witwa Twirwaneho. Uyu ni umutwe w'Abanyamurenge bishyize hamwe kugira ngo birwaneho, waremwe hagamijwe kurinda imidugudu yabo ndetse n'amatungo yabo kugira ngo badakomeza kwicwa n'ingabo za leta FARDC. Ibitero by'abamayimayi ndetse n'ibindi bitero by'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri ako gace. Raporo yasohowe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka 2026 hagaragaje yagaragaje ko agace ka Minembwe kari mu maboko y'umutwe wa Twirwaneho hamwe n'inyeshyamba za AFC M23. Iyo raporo yakomeje ivuga ko ku rundi ruhande ingabo za Kongo n'imitwe ya Wazalendo bari kugenzura umujyi wa Baraka. Iyi raporo ya Human Rights Watch kandi yasubiyemo amakuru yaturutse mu nzego z'umutekano yemeza ko abasirikare b'Abarundi bagera ku 4,000 boherejwe mu duce twa Fizi na Mwenga kugira ngo barwane ku ruhande rw'ingabo za Kongo. Ubwiyongere bukabije bw'ingabo muri kariya gace buteye ubwoba pe, kandi igitero icyari cyo cyose cyagabwa kubitwa inyeshyamba gishobora guhita gihinduka irindi hohotera n'ubwicanyi bwibasira abaturage b'Abanyamurenge. Uyu ni umuryango wakomeje kugenda ukumirwa mu buryo bugiye butandukanye, ukaba waraheze hagati no kwirengagizwa na leta yabo, kwambikwa isura mbi ishingiye ku bwoko bwabo ndetse n'urugomo rukabije rw'imitwe yitwaje intwaro. Ukuguru n'ingabo nyinshi cyane muri ako karere bishobora guhindura ikibazo cyari cy'abaturage bashaka kwirinda kikaba intambara ikomeye ishobora guhuza ibihugu byo mu karere. Nshuti bavandimwe, rero ndashaka kubibutsa ko ibi turimo kubona uyu munsi atari bishya. Ibisu bwa mbere imitwe irwanya leta y'u Rwanda ikusanyirizwa kandi igahabwa imbaraga inyuze ku butaka bwa Kongo ndetse n'ubwo Burundi. Reka tubasubize inyuma gato mu mateka ya vuba. Mu nyandiko yasohotse hagati mu kwezi kwa gatatu, ikinyamakuru The Great Lakes Eye cyasubiyemo inyandiko y'ibanga y'urwego rw'ubutasi rwa Kongo yo mu kwezi kwa kabiri ku mwaka 2019. Iyi nyandiko yasobanuraga mu buryo burambuye uburyo igihugu cy'u Burundi cyahaye imyitozo ndetse kigahuza ibikorwa by'abarwanyi bafitanye isano n'ihuriro rya P5. P5 ihuriro ryarimo imitwe iterabwoba nka RNC, FDI, Inkingi, CNRD, FLN, Urudurunana ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Intego yabo yari imwe gusa, guhungabanya umutekano w'u Rwanda.
Iyo raporo y'ubutasi yagaragaje ko abayobozi b'u Burundi bahurije abarwanyi mu birindiro byari biherereye ibijabo mu burasirazuba bwa Kongo. Umugambi wari wo gushinga ibirindiro by'inyuma byagombaga gukoreshwa mu kugaba ibitero byeruye ku Rwanda. Ibyakurikiyeho ntabwo byabaye amagambo gusa, ingaruka zabyo zagaragaye mu bikorwa bibi cyane. Mu kwezi kwa 2019 abarwanyi bafitanye isano na P5 ndetse na Rudurunana bambukiye mu Rwanda banyuze mu Kinigi mu karere ka Musanze, bica abaturage b'inzirakarengane bagera kuri 14. Ibi byemejwe n'amakuru yizewe y'inzego za leta yasubiwemo muri iyi raporo. Raporo yakomeje ivuga ko abayobozi b'u Burundi borohereje imikoranire hagati y'imitwe yitwaje intwaro harimo n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside kugira ngo bategure ihuriro rikomeye ryaba rihagije ngo rihangane n'ubutegetsi bwa Kigali. Kuba rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kugira umutwe wa FDLR umufatanyabikorwa usanzwe mu ntambara barwana na AFC M23, ikoreshwa ry'ingabo z'u Burundi mu kwagura amaboko ya Kinshasa muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'uburyo barimo guhindura uduce tw'abanyamurenge inzira z'imirwano bitwaje urwitwazo rwo kurwanya icyo bita imbaraga z'u Rwanda. Ibi byose ni ibintu byongeye gukongeza inkongi y'umutekano muke mu karere. Mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje, amagambo yuzurwa ngo n'intambara aturuka Kinshasa ndetse n'Igitega mu Burundi yakomeje kuzamura impungenge ku banyafrika ndetse n'isi yose. Ibitero by'amagambo Perezida Tshisekedi agaba ku Rwanda ntabwo ari bishya rwose. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 2023 ubwo yari mu gikorwa cye cya nyuma cyo kwiyamamaza mu mujyi wa Kinshasa, yatanze gasopo ikomeye. Yabwiye imbaga y'abantu ko atazasaba inteko ishinga amategeko uburenganzira bwo gutangaza intambara ku Rwanda. Yongeyeho amagambo ateye ubwoba avuga ko Kinshasa idakeneye no kohereza ingabo z'amaguru ku butaka bw'u Rwanda kuko yagize ati, turi ku butaka bwa Kongo dushobora kurasa kugera i Kigali. Amezi menshi nyuma yo kwiyamamaza, Tshisekedi niyigeze avana aya magambo ye ku mugaragaro. Mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru mpuzamahanga bikomeye birimo Le Monde, Radio France ndetse na The Wall Street Journal, yabajijwe niba rya jambo rye rizwi cyane yavuze rijyanye no gushotorana niba rikiriho. Yashubije yemeza ati yego. Yasobanuye ko ngo demokarasi yahawe amahirwe ya nyuma kandi ko nyuma y'ibyo Kinshasa izasubiza mu buryo bukomeye yibasira u Rwanda. Icyatangaje abantu benshi nuko vuba aha tariki ya 6 z'ukwezi kwa 5 muri umwaka turimo 2026 Tshisekedi yongeye kugaruka kuri rya jambo rye ryo kurasa u Rwanda mu gihe yaba ashotowe. Asaba imbabazi abaturage ba Kongo. Yababwiye ko yahawe amakuru atariyo ku bijyanye n'ubushobozi nyabwo bw'ingabo ze za FARDC. Mu yandi magambo yasobanuriraga impamvu igitero cya gisirikare yari yabasezeranyije kitigeze gishyirwa mu bikorwa. Ariko se wabyumvise neza, ibi ntabwo byari ukwicuza kuba yaratangaje amagambo y'intambara cyangwa gusaba imbabazi kubera gukangisha gutera igihugu gituranye. Oya, kwari ukwiyemerera gusa ko ingabo ze zamutengushye kubera intege nke, ariko kandi ryari n'isezerano ryo kubibwira abaturage ko namara kubaka igisirikare gifite imbaraga zihagije zo gukubita u Rwanda azagerageza kubikora nanone. Kuri uruhande rwo gukongeza umuriro w'intambara, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yakurikiye uwo murongo yivuye inyuma. Ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere 2024 mu gikorwa cy'urubyiruko cyari cyateguwe ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kikabera i Kinshasa, Ndayishimiye yafashe ijambo mu ruhame asaba urubyiruko rw'u Rwanda guhaguruka rugahirika guverinoma yabo. Ibi ni ibintu bitumvikana muri diplomasi mpuzamahanga. Ndayishimiye kandi yashatse gutanga impamvu zikwiye zisobanura impamvu igisirikare cy'u Burundi cyifatanyije n'imitwe irwanya u Rwanda iri mu burasirazuba bwa Kongo, dushyizemo n'umutwe w'abicanyi wa FDLR. Ibi yabikoze akoresheje imvugo yemeza ko umwanzi w'umwanzi wanjye ari inshuti yanjye. Reka dusoze tubisubiramo. Ugufatwa kwa Goma kweretse isi yose aho ubushobozi bw'ihuriro rya gisirikare rya Perezida Tshisekedi bugarukira kwarabatsinze ku mugaragaro. Ariko se ibimo kubera iminembwe uyu munsi bitwereka iki? Biragaragaza ikintu kibabaje kandi giteye inkeke cyane, aho kugira ngo leta ya Kinshasa ivane isomo muri uko gutsindwa kwa Goma, irimo gukomeza kumaramaza no gushyira ingufu mu buryo bumwe bwatsinzwe.
baracyashingiye ku gukoresha imitwe y'abacancuro, bahakana ukuri, gushaka uwo bagerekaho amakosa yabo no gushotora abaturanyi bashaka guteza intambara ishobora guhuza akarere kose. Minembwe ntikiri agace gusa, yahindutse isibaniro n'indaki nshya yo gutegura umugambi mubisha wo kugaba ibitero mu Rwanda batitaye ku buzima bw'abaturage b'inzirakarengane bahasanzwe, cyane cyane abanyamurenge bagiye kongera kugirwa ibitambo bya politike mbi. Nshuti bakunzi bacu, ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri iri sesengura ry'iyi nkuru ndende turimo gukurikirana umunsi ku munsi. Wowe urabibona ute? Duhe igitekerezo cyawe hasi hagenewe gutanga ibitekerezo muri comments, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Niba utarakora subscribe uyikore, ubundi dukomeze tubane mu makuru ataha.